Hello. Hello. Animal, di damat sungbatan titawag ko. Apay di man nga sungbatan tatawag ko, tatayk pa lang nga tumawag. Nyagong ko na kita cellphone nga ginagatang ko kinyayo. Idi, awan cellphone nyo, pagatang kailang nga pagatang nga kaslala makaramraman ti cellphone, ipadingal-ngal ko, dagita nga cellphone kinyayo. Inyagong ko na yung nga inggat-gatangan ti cellphone, sa gagaysa kayo pwede dita nga cellphone. Amin nga cellphone tinawagan, agriring laang. Animal kikde. Ano nyo nga dagita cellphone nyo? Isil-sil kun to pa itakarkar iyo. Nagrigat kayo lakit din nga kontaken. Ay naapo. Kada maagat matlaang naalayo dahi ta impadalakon nga balikbayan box. Nagrigrigat ko nga pinunpun no, idinaala yun, awan malatim manggagkon. No naala da no inyan, no naibos na dagiti tsokolatin nga kwan, impadalakon. Tiya mo yun samat gamin kat, naglakati agpuno ti balikbayan box. Siyam nga bulan ko dahi ta nga pinunpun no. Madikam mo no, expired pa dagiti daddo mga karganan. Pagkabahala kayo latan nga mangalngal dagitan takwa. Awan laket. Idi punpunwak pay laeng, tawag kayo nga tawag, chat kayo nga chat, ibagayo amin nga size kakaasya nga mangkarkartib ti kukupon ban nga sasasize ti saksa kayo, animal. Tatanga na alayo dahi nga balikbayan box, awan man lang ti mangag ko. Agkat ibagak mutla ang inya ti usar na dagidad do mga impadpadala. Bakan to manan ilo-luto yun ngay kat hama nga mamakan dagita. Kita aman idi nagtimpla dati kape da nanay, nagsaksakit ti tiyanda, lotion dayjay, hangagatas. Ay na, maumaak lang no, kasta manan ti aramid yun. Baka kahanap tong agpadpadalan iti balikbayan boxen. Haang kayo pa'y nga agbalbaliw met, nakamano nga balikbayan box kinyayon. Kasta nga kananayon, no naala yun, awan lang nga pulos ti manggagkon, kaslawan pamilya kon. No naibos yun tumanan dagitan, tumawag kayon tumanan nga agchaten. Animal kide. Sige, tani. Naginati tumawag kinyayo, tapos diyo pa nga sungsungbatan, tatayt pa lang nga tumawag, animal. Nagimar kayo nga karumkaman, no? Siya lang ti makaawid dita karumkaman kayo amin.